Gledaoci, gotov je prvi četvrtfinalni duel, ubedljiva pobjeda ekipe Krupnja protiv ekipe Kapetanovine Kraj Užica, prvi polufinalista. Ekipa Krupnja, sa moje desne strane Ivan Sajčić, nedavno su došli iz Rusije, idete sad u Saudijsku Arabiju. Ivane, pre svega čestitke na pobedi, mislim da je ovo za vas uobičajena stvar. Reci mi, kakve utiske nosiš iz Rusije, s kakvim nadanjem idete u Saudijsku Arabiju i neki utisak o ovom danas turniru? Pre svega da pohvalim BG ligu na još jednom sjajnom turniru. Malo nas je kiša omela, kao što ste vidjeli, pola sata, kratko, ali da, srećem pola sata, tako da se nastavio turnir, sjajan turnir, dobre ekipe. Što se tiče Rusije, imali smo odličan turnir, izgubili smo, nažalost, u finalu od njihovog šampiona, ekipe Inanomo. To je bio isto jedan odličan turnir. Bilo je ekipa iz Brazila, Rusije, Belorusije, Kazahstana, Na tri Italije, kontinenta, tako kažu. Bio je dobar turnir. Tu smo uzeli drugo mjesto, zadovoljni smo i time. Naravno, uvijek želimo prvo mjesto, kao i svi koji dođu na turnir. Znači, u Saudijsku Arabiju idete... U Saudijsku Arabiju idemo sa željom da osvojimo turnir, kao i svaki drugi. Tu uopšte ne gledamo ga uopšte drugačije nego bilo koji turnir ovde. Ulazimo maksimalno. To je to. Ivane, srećno u nastavku takmičenja, da se tebe, ponove. Hvala, poštovani gledalci, evo, prvi put i meni, Ivan Sajčić je retko ovde, kraj kamera, hvala još jednom. Sve najbolje njemu i ekipe Krupnja. Kao što ste vidjeli, moje ime je Marko Mićunić, a u nastavku nam sledi duel između ekipe Latakerije i Grafomateksa.